basi mambo vipi genda cyari namba 1 ku gasobanuyefilms.com ni hizi filmu zisanga bimeze bite nyuma ya run up akubwira ati delete narababwiye ngo uyu muhanzi shara twika mujya mubyumva run up hey gasozera kutureba ga filme bise The Call bimeze bite ku gasobanuyefilms.com filme y'umwaka za filme z'ubwenge Manineza iyo turi kumwe twembi Sinkibashwa kurangazwa n'aba ladies Ni wowe mbona muri million days Skia run up Nataye mandiri besti Okay Are you ready to yibwire n'aba besti Mambo vipi Tegurenze ngujane kuri date Oh Ngujane kuri Nataye mandiri besti Are you ready to yibwire n'aba besti Tegurenze ngujane kuri date Ngujane kuri KFC In my life Nabonye undinda kubabara Okay Nabangu undi we my wife Bimeze bite Sinzi byo guharara Namaze kukonfirma Reba nawe dore izindi niga za papye Abandi abataye inyuma Na indi niga yakwinjira narakabe Mwumva ariko Eshi bakoresha injuga Hari nabitwaza ngo burya barapabe Aho Shawe uyu muhungu arakubita aranabica mwumva ariko Okay Eshi bakoresha injuga hari nabitwaza ngo burya barapabe Okay Nabo yabataye inyuma Skia Za namba z'amashuri yakoze delete Akaririmbo ni delete Umuhanzi ni run up Za namba z'amashuri zose nakoze delete Nabuye umukunzi uri delete Ararenza amaneza ikinici Zagigi n'amahumi muri pull up nazo ni shit Nabuye umwana uri fit Nige nigayiteza kuri street Zondi mona baby Tutoshoni tufata feri Ni ngoma ndamuha mona credit Sibyo levi no Sinjangwa twango ndevi yo Sinabo wanje ndevi yo Foto yangu hawe levi yo koto In my life Nabonye undinda kubabara Nabangu undi we my wife Yandinzi byo guharara Namaze kukonfirma Reba nawe dore izindi niga za papye Abandi abataye inyuma Na indi niga yakwinjira narakabe Tureba The Call Eshi bakoresha injuga Hari nabitwaza ngo burya barapabe Hari nabitwaza ngo barapabye Barapa inyuma Na indi niga yakwinjira Kwirebera The Call Eshi bakoresha injuga Hari nabitwaza ngo burya barapabe Okay Nabo yabataye inyuma Za namba z'amashuri zose nakoze delete Nabuye umukunzi uri delete Ararenza amaneza ikinici Zagigi n'amahumi muri pull up nazo ni shit Nabuye umwana uri fit Nige nigayiteza kuri street Aya basi nuko dutangiye filime yacu bimeze bite ku gasobanuyefilms.com izi filime niho uzisanga
kudutangiye za filime z'umwaka mwegere hafi ubundi yo nangiye kuvuga mba ngira ngo ibintu byose wari uri gukora ubu biretse wicara uri gisi WWE Studios bafatanije na Rock Entertainment kugira ngo agafilime kakugereho ku gihe. Nkwibutsa ubu ngubu abantu mwishyura filime kuri website bisa nkaho byajyaga wenda birushya wakwishyuza ikarita ya banki aho waba uri hose ku isi. Twa Visa, twa Mastercard yose tu. Hey. Icyenda rimwe tugufasha iki? Wumve filime nuko tutangiye. Urabizi icyenda rimwe nimero muri Amerika wamagara ufite ikibazo ngakura mu Rwanda duhamagara rimwe kabiri uvuga ati polisi mutabare mugeze hehe bimeze bitya na gutya. Ni nimero mbega uhamagara ari uko ufite ikibazo gusa. Narabwiye ngo nanjye nimero yanjye yinda kumera nk'izo nimero uko ebyiri ngubwiye. Umamagara umbwira ati Rocky mobile money yawe ni iyi nti ukohereza amafaranga cyangwa se umbaza uti Rocky ko nshaka kuguha akazi. Ibindi byo kumbwira ngo urankunda uzagenda ukunda igihugu n'Imana n'amavubi niyo yabuze abafana atakigira abayikunda. Nyeneye umupolisi ndi ku muhanda rimwe 9 vuga aho uherereye undi arahamagara umva ndi ku muhanda 28 ndakeka ari umuntu wahapfiriye mutabare 9 tugufasha iki ndi Buffalo Resort sheri wanje niho yagiye none asimbutse kuri etage ari yahuye amanutse kuri bariko ya 12 ngonze umuntu ndakeka ndamwishe bari kukumvisha telefone polisi yakira cyangwa se iyo uhamagaye iriya nimero y'ubutabazi nibyo ngibyo polisi iraramo yakira ikajya gutabara hana n'abantu nk'abo baba bari guhamagara. Umva mukande mu gituza araza kugera umwukuze nurangiza umushyira umunwa kuwawe umuha umwuka sibyo katururi. 9 tugufasha iki? Filime bayise The Call. Agakoru bimeze bite? 9 tugufasha iki? Nyeneye ubutabazi nora 9 tugufasha iki? Dore call center ya polisi cyangwa se call center y'ubutabazi abitaba bari benshi hari amaraso menshi hano. Umva komeza ukandaho hana amaraso ari kuva kugira ngo adasohoka ari menshi. Urasha umugore wawe yega aryamye hasi none tugusange he? Umugore wanjye ndabona ari gupfa. Mama wari he? Kapari hasi ufite imyaka ingahe? Izo ni call center dutangira filime batwereka aho abantu bose bafite ibibazo baba bari guhamagara. 9 tugufasha iki? Ndakeka ngo ibinini byinshi by'ibiyobyabwenge n'umugore wanjye nuko dushobora kuba tugiye gupfira muri inzu mu dutabare ubwo polisi itohereza ambulance n'ubundi butabazi bw'ibanze. Umwana ari guhumeka sawa nabafasha iki? Nimba ushaka ngufasha genda gace okay guma kuri telefone ngiye koreza polisi gufasha. Nizo telefone bari kwakira buri kanya kuri polisi. Iyo ni code 3 urebe dore call center iyo muhamagaye muri gutabaza polisi dore bitaba nabo. 9 tugufasha iki? Umva hari umuntu uri kumena urugi rw'inzu y'umuturanyi wanjye 18 Baxter niho utuye? Yego niho uwo muturanyi wanjye atuye. Gari na Hemlock no batuye. Inzu yabisa gute? Isubururu. Mfite imbunda njye kumurasa muranyemere nka polisi. Umva umuturanyi ariko umuturanyi aramagaye ngumva ngo hari umuntu uri kwiba inzu y'urugo y'umuturanyi wanjye ngo ko mfite imbunda mu rugo njye kumurasa bano batoya wibikora. Koko ye tugiye koreza abapolisi bari babyikorera. Mama wanjye bamuteye icyuma ninde wamuteye icyuma ni wonke. Umva message bari kwakira wica kora iteyohereza message ku bapolisi kabwira ati mutabari hano na hano nimba ari Kimironko hari umuntu duhamagaye atubwira ko mama we bamuteye icyuma address akazi abapolisi bari mu muhanda bari kuri patrouille bakahita bajyayo. Bivuze ngo uwitaba n'utabara biratandukanye. Iyo muhamagaye 1 uwitaba address by'umubyeyi itabyohereza abapolisi bari ku muhanda bari kuri patrouille bahita binya byo hantu birukanga cyane batabara. Shira imbunda yawe hasi. Ndamurasha ariko sinabishakaga gushiza imbunda hasi nyine. Chris nyeneye ko baramukupa. Telefone irakupka. Uyu bamwita Halle Berry. Ni cyamamare kazi. Asubira mu kazi. 911 bite? Skegariwe. Niwe mamage? Hi Terrence. Vita Terrence.
How you doing? umeze ute? Not good, sugar. Ntago meze neza sugar. Jail. Ndi muri gereza. Nobody tell me shit. Kandi nta muntu uri kumbwira impamvu ndi muri gereza. Drinking again? Wongeye urasinda? Yeah. Ndakeka menya hari umusinzi ujya usinda yahamagara akabyuka yisanga muri polisi. For another call, okay? Because you know. Okay, bazanira abasekirite cyangwa abashinzwe umutekano bakurinze. Alright. Inzizi gushiramo barakurekura ni umugingo usinda agahamagara. Okay, darling. Nta muntu ubura abasinzi bamuhamagara we. Uzi ko bajya bahamagara na polisi mbibonye nanjye bajya bampamagara. Calling that sugar, huh? Ariko ntawe uranyoberezaho amafaranga. Lose that little tooth yet? Nope. Lou wants to pull it, but I won't let him. Rero ari gushaka twongera gura ariko simbishaka. So brutal. Hasi kuki abagabo bagira amahane. There's a couple, why don't you ask him? Hano hari binjiye Morris Case na turamubona ariko ni ibyamamare gusa. Mwibuke muri Anaconda kabiri. Uriya ni boss wanjye atatubona dusomana. Ni umupolisi nukora muri call center urangira abapolisi nyine aho bajya gutabara. 7 pound, 3 ounce little princess. No big deal. Oh, look at him trying to be humble. Murebe ari kugerageza kwiyoroshya. Yatabaye mama w'umwana. That's all he did. Impressive. So tell your friend. Mubwire bwira inshuti yawe. She don't like cops. Ntago akunda abapolisi mushuti wanjye ngagukunda. Date a cop. Ni tudakunda abapolisi ariko. Honest. Abapolisi tuvugisha ukuri tugira umutima ukomeye none dore nateruye n'ibyo. I like cops, I'll date you. See, she knows what I'm talking about. Okay, well, y'all talk Va. that. We muganira ngiye mu karuhuko. Umukobwa asohokana n'umupolisi menya bateretana. Mabuja arabare. Yeah, baje hejuru ya etage. Iminota 10 bihagije akaruhuko. None umupolisi mubi. Ati iminota 10 nyamara twakwinyabya kanashya. Umupolisi mubi. Shift start. Ejo shift yawe uzatangira ryari? 6 a.m. Saa 12. You want to ride in together? Nze kuza ndari wawe se. Hara. An invitation. Ubwo nubutumire ushaka. Turashize. Accept the invitation. Only if I get to make the coffee this time. Okay. Ku butumire ndabwemeye nimba ari ngiri bugukorera ikawa mu gitondo. Get through. Sibyo? So we got a problem. Yeah. Call 911. We got a problem. Amagara 9 hano hagiye kuba ibibazo. Rebe. I want you to take the child in your arms. Ndagira ngo umwana umushyire mu biganza byawe. Usohoke mu nyubako. Hey, when does this thing with Phillips start? Yeah, Bari hakuri. Ase we na Phillips mwatangiye guteretana ryari? Oh, I had a chance. Njye nari nzikira njye uziteretera. For a multiple stabbing? 245. Kode harya umuntu yajombye undi cyuma ni kangahe ni 2 4 5. Bafite amakode yavugiramo. Yeah. Aza hano. 911, where's your... Cyenda rimwe tugufasha iki? Hari umugabo uri kugerageza kumena inzu y'iwacu ngo yinjire. Okay, sweetheart. Kandi njye nyine. Ndatuje ababyeyi banjye ariko bagiye kureba filime. Sweetheart, can you get out Umva. of the house? Turi umwana w'umukobwa uri gutabaza. Hari umugabo uri hanze y'urugo rw'iwacu. Right here. Just hold on, sweetheart. Buretse sweetheart. Buretse. Units clear to handle... Unit zose ndagira ngo mujye ku muhanda Kinard 23. Hari umwana w'umunyeshuri nako hari umwana w'umukobwa uriyo. Mujye kumutabara. Abapolisi bahita birukanga ni kuriya bakora. Officers are on their way, sweetheart. Abo ofisiye bari mu nzira bashaka gutabara. Witwa nitwa Leah Templeton. How old are you, Leah? Ufite imyaka ingahe? Hey! Dirisha bararimena. Amenya idirishya. Okay, Leah, listen to me. Find a room and Umva. put yourself in it. Shaka icyumba ugenda ukikingiranemo nonaha. Hey! Hari ikigabo kiri kwinjirana umwana mu nzu. Urebe filime. Hey! Uyatandikira polisi ati umwana baramwinjiranye mu nzu mugire vuba vuba. Raporo bari kuyitanga. Leah. Leah. Stay on the line with me. Leah nukupe telefone. Okay? Nukupe dukomeze tuvugana. Mabusha bareba. Leah. Nageze mu cyumba cyanjye. Ariko umuryango serire yarapfuye babyeyi biriya bintu byanyu usanga inzugi zo mu nzu yanyu ibyumba by'abana banyu serire mwana ziyiciye. Niba binjira nibwo muzamenya akamaro ka serire. Ukoreshe serire. 7 Adam 13, what you eat? Karindwi Adam 13 mugeze. Minota 10 turatugezaho umwana ari. Iki minota 10 ni myinshi. Abapolisi bari mu muhanda ngo baragera minota 10. Sinzi ho kwihisha. What I need you to do. Is there a window room? Hari idirishya rihari muri iki cyumba. Okay. Sawa, reka ngubwire icyo ukora. Hari uwinjiye. Ni umugizi wa nabi. Ababyeyi b'umwana ngo bagiye kureba filime. Filime zanjye nazo rero zizatuma abana banyu banabica. Mwabataye mukajya kwirebera filime za Rocky. Ako muzabyara abandi ntari. Mwirebera filime. Kigabo kiza munsi y'igitanda. Nta muntu urimo. Filime. Mu gicuku kivayo. Yeah. Mu nyubako
twaherutse umwana amubwiye ati reba idirishya ry'iwanyu kigabo cyaje hano kibona idirishya ry'inyuma rirakinguye kiza kuri bariko udukweta umwana amenye yasimbutse akiruka kamukurikire umwana ari hano munsi y'igitanda mihumekere kigabo bakijishe ngo yasote Reya ntuvuge ceceka abofisiye bagiye kugira ngo bagutabare meze neza ndakeka birakoze aragiye kigabo kiramanuka ndakeka asubiye hasi telefone iri kupa Reya ikikupa yarongera amuhamagaye telefone y'umwana dore ngira sona dore kurabura misi niza wimamagara arashobora ko yumva umugore ukora kuri 911 cyangwa se umugore ukora na polisi dore ngararabura umwana arakubye umugore arongera aramuhamagara kumuhamagara telefone yisisona cyane umwicanye aramwumva ndakeka aragarutse urandaburije ndakeka aragarutse ndakeka yumvishije telefone isona umpamagara uyahise yumva ari umuteje umujura nimba ari umujura nimba ari n'umugizi wanabisinze kana kari kurira kirinjira mu cyumba telefone kirayumvishije uyu nawe umutima uramurya ni uhamagaye yahamagariraga iki ryahubuka rya mwana bamukurayo urabe mwana uyu mutima uramurya siba ciceka mwimbabaza fakana kigabo gikuru telefone uyarabyumva Okay, listen. Nyumva mugabo. Whoever this is, uri we wese on their way right. Polisi iri mu nzira none akanya kari kose ugiye kugeraho. Sohoka muri iyo nzu ugende. Before you do anything you Mbere yuko ukora ikintu cy'ubugoryi uzicuza cyo guhemukira uwo mwana. Sohoka muri iyo nzu wiruke. Polisi iri mu nzira. Ngo nukugerageza gukanga umwicanyi cyase umugi. Byarangiye. Ngo sigira icyo nkora. Nubundi nabirangije umwana. Twasize kiri gukubitagura. Nyagasani. Mana yanjye. Baranamukupa. Uyu ni ubiteye akoze ikosa umuntu arihisha ukamuhamagara telefone ubazi kibamo sonira yaje hano gusa nawe ntiyabishakaga yarahangayitse ashaka gufasha umwana byaramucanze koze ikosa mu kazi rikomeye muri kano kazi bano bakora riri ababizi kari ikosa Nyagasani boss wavayo bigenze bite hariya The ring gave her away. Ura telefone soneri ni itumye umwana bamubona. Help me and tell me what you're thinking. Watekerezaga icyo telefone umwana uzikari yihisha. Bwira. Telefone yawe ni mukoze. Ntabwo natekerezaga. I don't know, I just Simbizi. I wasn't focused. Ntabwo ndi gutekereza neza sinzi. I normally kandi ubusanzwe ndatekereza urabizi. Simbizi. I just wasn't. Ariko ntabwo ndi gutekereza pe. Akoze ikosa rikomeye mu kazi rishobora kuba ritumye umwana apfa. Guhamagara umuntu uri mu bwihisho. Uramwihorera upfa kubuzi ko yihishe kandi yaramubwiye ngo umwicanye ari gusohoka. Nakwereka umwana uri hano. Cicanye kinaro cyatangiye gukora ku misatsi ye. Ndebere filime. Jye. Yari kuryama kabirota. Yatumye hari umwana upfa. Bakora akazi ukora mikosa rimwe umuntu agapfa. Pana twatuzi twanye umukora mwana asinze ngo boss n'ubundi ntari bubimenye. Bukere yabwiye umusore ngaze kuza kumuraza ngo barare baganira ku bibazo bibera muri uyu mujyi. Jordan Nkingura ndabizi urimo indano umukobwa witwa Jordan. LA County Police continue their search for missing teen Leah Temple. Ati polisi iracyakomeje gushaka umwana witwa Leah wabuze ijoro ryahise ni kakana ka ninjoro. Umwana rutuye Hancock bamubuze. Polisi ya Los Angeles ikomeje kuvuga ngo iri kubura ibimenyetso. Nibyo biri kwibangamira ngo imenye aho umwana ari. Famille ya Leah Tempton nayo iracyakomeje guta umutwe no kurangisha. Dore mu kazi mu gitondo yagarutse afite isoni. Ejo yakoze ikosa. Akana akazi ukoramo ikosa rimwe umuntu agapfa. Ntago ari nk'aka kacu umuntu akoramo ikosa mukabireba nyine mukabireba uko biri cyangwa mukabyihorera wapi harana akazi umuntu apfa
You gonna be okay? Uraza kumera sawa. Yego, yaje mu kazi. Gusa nawe urabizi yuko zikosa rishobora kuba ryatwara ubuzima bw'umuntu. Ntago ubutekanye keretse uri inyamaswa. Kwitaba telefone afite n'ubwoba. Fite n'ubwoba. Fite ubwoba bwo kwitaba telefone. Hey. Cyenda rimwe tubafashe iki? Induru. Mwohereza umuntu. Hari agacurama hano mu rugo we. Hari agacurama kare hano. Umukobwa wangeshe munsi y'igitanda. Mana yanjye. Hello? Umva ariko ibibazo bahura nabyo. Mwamagara bafite ibibazo bifatika n'abahamagara bafite umuteto. Mwohereza umuntu anabare. Bese amagara nyine babandi ba animal control baje. Umva animal control bari mu nzira baza gutwara ku gacurama n'utundi tunyamaswa twabaduhari. Nyine umuturage hari hano umwama ahamagara afite ikibazo icyo ari cyo cyose. Abo ni telefone 911. Cyenda rimwe Skegariwe sinakoze none ikishuga wa musinzi Terence. How you doing? Abakusa nagara yanjye byabaye byose. Uyarebye hano abona abandi bakozi bose bahagaze. Arebye abona polisi kurekara hakurya. Polisi ngo yabonye umurambo wakakana kagakobwa uyu nguyu yatumye ninjoro bafata bakishe. Kakana kitware ya Tampotoni kapfuye. Umurambo bawutaburuye ahantu kambaye n'ubusa. Uyu niwe wabiteye. Ikosa mu kazi ribaho. Abantu bose bari kugushaka hasi. Uri hano. Urabizi nago babasha kuyobora hano hantu batagufite. Karaka ni ukuvuga ngo uyu mukobwa nubwo yakoze ikosa mu kazi ariko ngo karakaza akoramo ngo iyo adahari karapfa. Buriya hari umuntu ubutari mu kazi kagapfa. Jordan, why are you beating yourself up over this? Wikwibabaza hejuru yebi. I called before, Jordan. Ntago ugeze ukora akazi nabi n'ubwa mbere baye. Hardest part about being. Papa yarambwiye ngo akazi ka mbere gakomeye kuko umupolisi. Knowing you might be the difference between somebody living. Ngo nukumenya itandukaniro ryo kumenya umuntu uri bubeho n'umuntu uri bupfe. When you couldn't show it. Iyo udashoboye ibyo bintu kubikontorora cyangwa se kubitandukanya. You'd get out. Gushatse igipolisi wakiva mu menye gutandukanya umuntu ugomba gupfa n'ugomba kubaho. Bagomba gupfa umuntu nkuriya waruje kwica umwana si umuntu ukwiye gutabara agombaga gutuma apfa. Ati nakoze ikosa rikomeye. I'll be here when you need me. Ndahari igihe cyose uri bunyenerere. All that, right? Kuye mubwiye. Subizi. Bose ni ibyamamare bano bantu kari babiri shaho. Uziko umwe nundi. Yeah. Katurore. Cyenda rimwe tubafashe iki? Filime bayise Decor. Ndakira ngo urebe filime witonze. Urebe n'akazi abapolisi bahura nako. Hashize amezi 6 biriya bibaye. Umugore akoze ikosa mu kazi. Twigarukire hakunino. Akwereka muri za nyubako nka zimwe mujya mubona i Kigali zifite ama escalier azamuka, ari ama escalier sinjya nyagenda. Mbona yantura hasi. Igihugu ni tambarare. Abantu n'urujya n'uruza. Hano hari utwana tw'udukobwa tubiri turi kugenda tuyavuga. Oya ntago yabeshya mama we. Ibyo n'ubugore kibaye. Utwana tw'udukobwa. This gets me to eat. I'm starving like a motherfucker. Umva tujye kurya ndashonje pe. Hey, call me a bitch. What? Just do it. I want to hear you say it. Nyiti beach. Right now, I want to hear you. Ndashaka kumva ubivuga nago nabikwita. You can't do it. Ntago wabikora? No, it's just, you're not. You're Rega ntago uri beach, ahubwo uri ikigoryi ariko nago nakwita beach. kidding me. I thought we should have one just for us. Raul yari yambwiye ngo tuze kujya kumureba. I didn't. My parents keep checking the phone bill. Track phones are prepaid and under the radar. Ugh, he's so high maintenance. Hey, lover. Bita sheri. No, we're just shopping. We twagiye gushoping. In like 2 minutes, yeah. Nari kuguhamagara mu minota 2. You want to do what to me? Urashaka kunkorera ibiki? Is that even legal? Ibyo bintu ntago ari byiza leta subundi irabyemera ibyo bintu ushaka kunkorera. Nimba ari kuvuga. Ako nini? Telefone. Hano hari umaze amezi 6 yifitiye ibibazo. Asigayanywa n'ibinini byoroshye umutwe. Kano kazi bakora ntago kaba koroshye n'abapolisi. Yeah.
bakora muri call center ya polisi. Hano yahamanitse ifoto ya kakana yatumye gapfa. Kibura buri munsi arakareba. Ikintu cya mbere mukwiye kubanza kumenya no kubanza mukamenya abo muri kuvugana nabo n'imyitwarire yabo no kuntu muri bakontororemo. Sasa uyu mugore aza no guhugura abandi bapolisi binjiye mu kazi vuba. Mu minsi ya Noheri hanze abahagwa imvura cyangwa urubura. Icyo gihe nibwo abantu benshi bafite ama depression biyahura. Kuwa gatandatu rero mu gitondo abantu baba batuje. Bari no mu rugo ahari nukwera baraye muri hangover. Naho kuwa gatanu se mukunze kwakira ibihe birego. Kuwa gatanu ni kuzima ibyaha nibwo biba nibwo abantu baduhamagara cyane. Kandi hari n'umuntu wambwiye ati nina haburiya kuwa gatanu nibwo akoma polisi bagenda bakira ibirego byinshi ninjoro. Abantu ibintu muraramo. Ari kugenda agura abandi bapolisi n'abastageri mbega bagiye gutangira akazi vuba, bababwira ukuntu bakora akazi amatelefone uburyo bayitaba, uburyo kigiye amasaha n'iminsi bakirira ibirego byinshi. Tuvuye rero mu cyumba gituje, reka mbajyane mu kindi cyumba aricyo biberamo. Ikindi hano tuba dukeneye ko mubanza mukigura mu byerekeranye na siyansi y'imyitwarire y'abantu. What's your name again? Witwa nde? Josh. Listen, Josh. Vamubwire Josh. Important thing to remember about this job. Ikintu ukwiye kwiga mbere na mbere muri kano kazi ni ukwitandukanya n'amarangamutima yawe ukagabanya umuteto. Cyane cyane iyo harimo PR ni ndetse ni person reporting, ni umuntu uba wahamagaye nyine ari ku reporting atabaza ati munabare ati cyane cyane uri kumva PR cyangwa se yagira n'ikibazo ukitandukanya n'amarangamutima. Ever make promises. Ikindi abantu baguhamagaye ukirinda kubaha amasezerano. Kwa kundi umuntu agwamagara ati kuko muradutabara atukirinda kubasezeranya ati ibintu byinshi. Kuko iyo basezeranije ntibigende neza nibwo utangira kwishinja icyaha wumva ko wijeje umuntu ikintu ntugikore. Iriya hariya ni ab'umuriro n'ab'inkongi n'ubajya kuzimya na polisi n'ubakorera. Hano tugiye bahita mu Why do they call it the hive? Hano tugiye bahita harya kira kintu bakita umutiba. Hano tugeze bahita mu mutiba. Kubera iki bahita mu mutiba se? Listen. Tega amatwi neza wumva. Hear all those little worker bees? Urumva utari kumva amajwi y'abantu se bameze nk'inzuki. Niho bitabira. Turi babana bakobwa ari babiri. Ariko urabizi ko Max ashaka ko muryamana? Yagasani. Nutwana tw'udukobwa tubi. Ngo warubizi ko Max ashaka ko muzaryamana? Bana yanjye. That's disgusting. No. Piga ibigambo bibi. Oh, he does. Ntabyo ashaka arabishaka. That's too much trouble. Ikibazo nabonye nk'ibimugi byinshi. Oh my God, you're so cute. I'm not. Urakana keza. You're a fucking trainer. Just come out with us Saturday night. No. Mwazabonana kuwa gatandatu ninjoro wawe. You set me up on him. Oya njye sinshaka kumuza n'umuhungu gutyo ngo turyamane reka reka. Ngo kuzabyikorera. Je nakwifasha. Reka ntago we ntago ari uri umuranga wanjye ugenda umuza n'abantu ngo turyamane reka reka ntabyo nkeneye. Shit, I was supposed to pick my brother up like 20 minutes. Mu minota 20 ngomba kujya gufata musaza wanjye bye. Ngiye gufata musaza wanjye ku ishuri. Weta musigane mugenzi we. That was really good. Yaramututse. Urumva rero ko ari byiza birimo biraza. Kano kana k'agakobwa karitondura mugenzi wako yahereye karamubwira ngo jya ntuka ari kujya uvuga nk'amaji. Umwana w'umukobwa yasigaye hano. Naho bari. Gusa umwana w'umukobwa uko ari kurya wagira ngo hari umuntu uri kumucunga. Ntimuri kubibona? Umwana w'umukobwa uko ari kurya arihagurukira. Twamubonye n'umwana w'umukobwa utifitiye n'imico mibi. Kakariya kagenzi ke kamubwiraga ibintu. Gakingo bwombo nganyumve. Mwana bikaga telefone ke mufuka inyuma. Tumwe twamaki. Avayo. Ari mu nzira. Why can't you just text me like every other mom? Kuki utanyandikiye nkuko usanzwe unyandikira? Sorry mom, but really. Mbabarire mama. Yeah, I'm on my way home. Ndi mu nzira ntaha rwose ndaje. Hey, love you too. Bye. Ndagukunda nanjye mama. Bye. Umwana na nyina. Habuze gatoro urumugonzi. Oh jeez, I'm sorry. Yesu Kristo mbabarire. Before you backed up? Mbere yuko mupakura imodoka zanyu mujye mansa muribe aho muri kujya. Telefone yikubise hasi. Awesome, it's broken. Telefone kigabo cyita kimushyiraho ya miti ku mazuru. Bagushyira igitambaro ku mazuru kino iyo miti yuhumetse kabiri gatatu yitusinzira. Niko bashimuta abantu. Fata igitambaro kagushyira ku mazuru n'umunwa. Ntago wamara amasegonda ngaho utarahumeka usinzira. She's a probie. She was exactly. Uyu nawe ni umustajeri. How you liking the job, Brooke? Akazi uri kumva gute Brooke? The hardest job I've ever had. Niko kazi gakomeye nigeze nkora mu buzima. I guess the not knowing. Niki kigoye se muri kano kazi? I don't know how it ends. Ikintu kibi nuko akenshi tutamenya uko byarangiye abantu twafashije. You don't know. Akenshi abantu baraduhamagara batabaza koherezayo polisi ntuze guhabwa raporo ngo umenye ngo wa muntu kuko yatabaye cyane yatabawe.
cyo kintu 911. cyenda rimwe rimwe bite Right here is where the PR's phone number. hano rero niho yitabira telefone none yamaze guhamagara telefone tuhita tuyibona n'ahantu iyo telefone iduhamagaye iherereye buri uhamagaye polisi bahita babona agace herereyemo bari kureba kuri GPS Long coordinate right here. coordinates zihita ziza hakuri no kuri map Here, she can hakurya the police to the scene. ahita kanda kohereza polisi ati mujye kuri iyi location aha n'aha niho umuntu aduhamagaye yarafite ibibazo ibi n'ibi nawe siwe Mr. Tana ni ikihe kibazo wahuye mu kazi nacyo kigoye Come here, not out here on the floor. tubwire Because I'm the teacher. kindi umwarimu we Now, why don't you guys follow me this way? no mu nkurikira hako nino Some calls, okay? tugende mbereke namwe aho mwitabira telefone urebe filime byo birabaye twasize ari akana k'agakobwa gashimuswe urebe filime ramagara polisi bayitesha umutwe ati nk'uko yanjye umuturanyi ndabona ashobora kuba yayiriye ndabona afite kirida ko polisi nizitabare hakaba n'abandi baba bafite ibibazo bizima umwana ari muri butu y'imodoka dore nguyu bamushimuse bamuta muri butu yeah mana yanjye No! uya No! katururi hey I am haunted by Gary Cooper. Come, let's wear Rockefeller. hey mwana akureyo telefone afite agatelefone mu mufuka ahamagare abona Rawuru nimba ari ndemwohereje akamesaje ahamagara 911 nicyo kintu cyihutirwa hey magara 911 So, think you guys had a good first. ndakeka umunsi wanyu wa mbere wabaye mwiza It's gonna get a little bit hard. ndakeka umwaruhuka Where's your emergency? 911 tugufasha iki Whoa. buretse tete Okay. vuga gake Down. uyu ni umustajeri Okay, where? I can't understand. ntago ndi kukumva What mall? What mall? mwari muri eduka nyine mwari muri muyihe moru mumbabarire bya bimoru nyine Okay, no, where did he hit you? yagukubise uyaza kumva habuze gato nga ngonge Vehicle? ndi mu modoka ubu sinzi imodoka ndi muri botu There's no location. iyi modoka ntabwo iri kugaragaza location kuri GPS hano Ask her name. What mubaza is izina her rye name? witwa nde Casey. nitwa Casey Okay, nitwa Casey calm down. Casey tuza ndi muri botu Why can't you just trace? kuki mudakuri telefone ngo umenye ahantu ndi nka polisi Phone, so it might take us a little while. bishobora kuza gutwara igihe kugira ngo tumenye aho uri telefone yawe ahantu ceceka wakagorye wikura umukiriya umutima You can't find me. bivuze ngo ntabwo muri bumenye aho ndi gukura umukiriya umutima ukabwira ngo ntabwo twahita tumenya aho uri none aha ni bibi ukomeza umuremamo icyizere muganira ntabwo nshaka gupfa Jordan sinzi icyo gukora ndavuga ikintu umustajeri kandi uyu nawe afite ubwoba ejo bundi mu minsi ishize hari umuntu wapfuye nk'uyu w'umwana w'umukobwa nawe yagize ubwoba bwo kwitaba telefone arakora iki sawa haguruka nitabe telefone sinzi gusa nawe afite ubwoba bwo kwitaba Hi, Casey. Casey bite My name is Jordan. amazina yanjye ni Jordan uranyumva ndi hano kugufasha ariko hari undi wari uri kumfasha I know, but I'm here now. umva ntawe uhari ninjye ugiye kugufasha Casey. Casey Listen to me, sweetheart. ndagira ngo unyumve sweetheart boss asa kureba You are not. Casey. ntabwo nshaka You gupfa die. Casey ntabwo uza gupfa uyagira ubwoba dore ubwoba ngaratangira gutitira n'ubu ushize nuko yamubwiye tangira gutitira arebye boss ari hano boss birancanze humeka wipanika humeka boss nawe ni umuntu ufite ubwenge ubizi ko biba hari uwinaha yahita kubwira wakigoryoye ko akazi reke miteto ariko yuzi ko umuntu ari umuntu ashobora kuba yahura n'akantu kihungabanura muturisha humeka ukora akazi bibaho humeka sinshaka gupfa Casey turaza kumenya ahantu uri kandi tugufasha urabinsezeranya uransezeranya ko muri buntabare nyagasani I can promise you this, sweetheart. icyo nagusezeranya ni kimwe You've got the best team of people. ikipe ya mbere muri uyu mujyi mu gutabara abantu Mind you. iri gukora uko ishoboye ngo ibone aho uri gutabara I need you to help me. ndagira ngo umfashe kugira ngo mbone uko nanjye ngufasha Can you do that, sweetheart? ibyo wabimfasha sweetheart Do that. wabimfasha bisaba umwana umubwire neza uguhamagaye cyangwa umuntu wese uguhamagaye yataye umutwe afite ubwoba Good girl. sawa uri umwana mwiza Now, Casey. sawa Casey The thing I need you to do is look ikintu nshaka gukora ndebera muri iyo butu at the y'imodoka release lever. Call the carrier and have them fax. sawa komeza
Then we can start the trace. Get rid of these. Mugende. Glows in the dark. Do you see that? Hari ikintu uri kubona hakurya iyo? Oh no, it doesn't even have one of those. Sinzi nimba. Okay, it's Mva sweetheart. What mall were you at when you were? Mwari muri hehe ubwo bagushimutaga? Twari turi muri mall bita Fashion Plaza. Oh, I found the one. Mwari muri Fashion Plaza. Sawa. Downtown. Okay, it's okay, sweetheart. Bimeze sawa sweetheart. Last name. Irindi zina ryo ni Wilson. Okay. Wilson. Cassie Wilson. Okay, I see that. All your information. Sawa, imyirondoro yawe yose mise nyibona imbere yanjye. Mama wanje buno yahangayitse yambuze. Ndabona nawe uri Capricorn. Nanjye ndi Capricorn. Uzi icyo bisobanuye? Turi indwanyi. Bisobanuye ko twese ba Capricorn twese turi indwanyi n'abantu bavutse muri uko kwezi nyine ni za zodiac sign. Bya bindi ngo by'amaki horoscope. Umva. Can you describe the man? Umugabo wagushimusa wamwibuka? Asian, Hispanic. Yari umuzungu. And dress normal. Yambaye ibisanzwe. Yari yambaye ingofero. Ikoboyi. Yari yambaye ikoboyi, yambaye rinete za fime. Ari muri 20, 30, 40 urebye. Ari mu myaka nka 30 kuzamura. Sawa. Okay, great. Honey, what color is the car? Imodoka ye ni irihe bana? Redder. Imodoka ye ni umutuku cyangwa wenda kumera nka maru. 4, okay. Okay. You're doing great. Imodoka ifite imiryango ine. Ahita hamagara kashukushuku tayari. Umva, murebe umuhanda uva kuri mall bita Fashion Plaza. Muri iyo nzira murebe umugabo utwaye imodoka wambaye fime, uri mu myaka nka 30, uri mu modoka y'umutuku. Tayari abapolisi bahita bapanura. PCC is working on pinging the Turi kugerageza gukura telefone ye ariko kari muri boot, turi kubura ukuntu dukora triangulation kugira ngo dukure tumenye ahantu herereye. Kiza kongera kumva ijwi ryawe Jordan, uri mu kazi yaramaze iminsi atari kwitaba telefone, ahubwo yigisha abastajeri. Network akamenya zibuze. Hari ikiri kumuhamagariramo. Hari umuntu uri kumuhamagara wimwitaba mureke. Nirawura ariko mureke. Gomba kuri telefone paka tugufashisha. Sinshaka kukubura ku murongo. wheels are going fast or they going slow? Imodoka iri kwiruka cyangwa iri kugenda gahoro? Iri kugendamo gake biringaniye. Urakeka muri muhanda urimo ambutiyaje cyangwa ni ya mihanda minini ijya kure cyane? Turi mu mihanda minini ijya kure cyane. PR believes vehicle is on the freeway. PR ari gukeka ko bari muri ya mihanda minini iba yagutse. Yisanzuye ya mihanda ibusanga igendamo nk'amamodoka nkane icyarimwe ya mihanda minini dore ngiyo. Kandi barabwiye ati ni imihanda ivuye kuri Fashion Plaza. Dore niyo bita freeway. Abana za highway. Aba none bwa buhanda bwanyu bumwe njya mbona mu byiganiramo ati none ndagira mu kazi banyurukana. Iyo modoka urabona ihumura nk'ishaje cyangwa inshyashya. Ni ya kera pe. Yeah, there's like work stuff. Okay, honey. Umva ngubwire hano. The tail lights? Uri kubona ya matara y'inyuma za tail lights. Na matara bayita parabolize oya y'ibinyoteri y'inyuma. Yego ndayabona. Is there any way you can? Iyo modoka ni bari ya kera. Hari uburyo wakubita umugeri ryo tara ry'inyuma rigasohoka. Oh, honey. Rotorovizeri oya ntago ari rotorovizeri. Hano matara y'inyuma y'ibinyoteri n'ibice. Okay, we got our EC request. I'm just waiting for them to come. Umva. Wait, Maddie. I know, but you know. Ukeneye raporo yawe nonaha barashaka raporo y'abanyeshuri ugisha. Ibyo biraje mu kanya ndaba mbikora. Sawa. Banza ukora ibyo ukora tujya gutanga raporo. Sita turi kunyumva. Gerageza irindi tara urebe. Fast as you can, honey. Gira vuba vuba uko ushoboye. Ndagira ngo ukubite iryo tara risohoke mu muhanda. Uyu ni umupolisi kazi. Nakubwiye ngo abapolisi ntabwo ari babandi mubona mu muhanda gusa. Hari n'abandi bakora akazi kabo bicariye mu biro bitaba telefone kandi bakaduha ubufasha. Dukeneye nk'ubwo abo n'abandi tubona ku muhanda baduha. Niyo mpamvu mugwa mukwiye kubaha inzego. None uzi ukuntu buriya nubaha irondo. Umwana kubita itara. Ikigabo cyazamuye imiziki cyamushimuse. Umwana kubita itara hano. Kubita ikinyoteri cy'inyuma. Urebe. Ikinyoteri kigwa muri kaburimbo. Umugabo yashyizemo imiziki ntago ari kumva ko bari kumumenera ibinyoteri. Nabikoze. Sawa koze neza. Casey. Urabizi? No uwo mwobo uhari. Bwira icyo uri kubona ndi mu muhanda ni muri freeway. Okay, honey. Sawa. What I need you to do. Ikintu nyeneye gukora rero hani. Ndagira ngo usore ikiganza cyawe. Ukomeze umere nk'uri gupepera. Imodoka iri mu muhanda iraza kubona ikiganza cyawe ari yo yose ibe yaduhamagara ihita itubwira ahantu uri kuko utahazi. Mwana sora ikiganza nkuko bari kumubwira apepera hanze. Ndi gupepera. Sawa. Umva mwese mwumve. Mfite PR uri wasoye ikiganza muri butu y'imodoka. Umuntu bahamagara babwira ko ari imodoka abonye y'umwana wasu cyangwa se yakaboko kari muri butu. Muhite mumubaza ahantu iyo modoka iherereye. PR nyine ubwo ni person reporting. Ubona telefone ahita ambwira umwana yasoye ikiganza. Agenda pepera. Ubwo umuntu wese waca kuri imodoka ahita hamagara 911.
abantu ni ijisho rya rubanda. Cyenda rimwe bimeze bite? Bite? Umva ndi kubona ari umuntu ushobora kuba ari muri butu y'imodoka indi imbere wasohoye ikiganza. Umva ndamubonye we. Madamu muri kuwe muhanda rero. Umva turi ku muhanda usa nk'ujya mu Gatsata uvuye Nyabugogo. Mbwira plaque z'iyo modoka noneho uri kubona mitwaye uwo muntu nyine uri muri butu. Plaque ni 7 CF. Uyarazandika. Casey, we're real close. Casey, turenda kukugeraho tuza. Iyo modoka ibaruye ku mukecuru. Is it a stolen vehicle? Modoka barani bayibyera. Kigaragara imodoka ni Ford kandi ntabwo ari Ford barimo. Bivuze ngo uyu mugabo yibye plaque yishyira kuri iriya modoka. Reka ngende murebe isura mubwire. Wimwegera uwo mugabo atakubona akahita yiruka. Reka mubarebere mubabwire. Amwegereye umwiconye tabona ko bashobora kuba bamuketse ariruka. Yegasere. Umva ahise yiruka. Uyu mugore yishakazi. Umva ahise akata umwanda ujya ku Gisozi. Uyu mugore yishakazi. Gafasha umwanda ujya ku Gisozi dukateyo. Uriya mugore yishakazi. Bano bayita bakata. Imodoka bamenye ahantu herereye. Ureba akazi ukuntu polisi gakora. Izi ni za filime mbazanira. Mwana vayo. No, it all looks exactly the same. Nta kintu kidasanzwe uri kubona ntacyo ndabona ari ibintu byose bimeze kimwe. Mwana nta kintu kizima habonye. Sweetheart. You told me there was stuff in the trunk. Ese muri iyo butu hari ikintu kirimo. Describe what you see in that trunk. Umbwira ikintu kiri muri iyo butu nawe urimo. Kindi uri kubona. What do you see? Mwana arahindukira abona harimo amarangi. Umva harimo amarangi na tournevis. N'uburoso busiga irangi. What else? Paint brush. Okay. What else? Niki kindi? Mana yanjye. Kararira. Casey, what? Uya bigenze bite? Mana yanjye kararira. Nakana. Agiye kunshingura. Casey, what is it, honey? Kesi bigenze bite hani? Hano harimo n'igitiyo. No, honey. No. He's not gonna. Umva ntago ari bugushingure nta nubwo ari bukwica. Need you to focus. Ndagira ngo utekereze ibyo ndikukubwira. Focus. Umwana atangira gupanika. Casey, what's your favorite? Kesi niye filime ukunda kureba? What's your favorite movie? Ukunda kureba iyo filime iyo umuntu yapanitse ufite utuntu uhita umubwira ki akayoberwa nabyo. Your favorite movie? Wiki ukunda kureba iyo filime? Tell me, what is it? Bwira. Bridesmaids. Iyo filime nkunda kureba. That movie, I think I saw it about 100. Usiko nanjye iyo filime ariyo nkunda kureba nayirebye nk'icuri igihumbi umva kugarura umwana muri mood wari wapanitse. Bano bantu bafite ubwenge. Urabizi ngiye gusezeranya. Nindamuka ngutabaye nzagusohokana tujye kureba iyo filime isobanuye na Rocky nkugurire n'icyo kunywa sibyo? Umwana bamusubiza muri mood yumva ko binashoboka kutabarwa. Icyo nshaka gukora fata ko kadobo kirangi rya kiniki arya nta marangi twamamaza. Ugafate kwereka utuntu nikorera. Umwana ariko bamubwiye wamushimuse dore nguyu. Akana gato kagakobwa. Umwana. Okay, I got it. Sawa kadobo kirangi nagafunguye. Pour that paint out of. Fata iryo range urinyuze noneho muri wa mwenge ugenda urimena muri kaburimbo. Usiga ibimenyetso. Umwana fata irangi atangira kurisukana agenda asiga ibimenyetso wamushimuse byibura umwana ari banamukurikira baze kumenya inzira ashobora kuba yanyuze. Unit mwese umwana ari mu modoka y'umutuku iri kugenda imena irangi mu muhanda ubona ikimenyetso mu muhanda kirangi cyangwa ubabwira ko akibonye n'abari mu ndege umenye ko iyo modoka ari umwana uri kugenda umena irangi ibisi bitari kugenda asiga katururi yagenda amena irangi irangi rirenda gushira nirishira ufungure n'akandi kadobo hari iryo yishyura acari hano bagera muri feruje do gake umwana ari kugenda amena irangi kumbe hafi aho aruwaje kuhaparika niko abonye irangi riri kumeneka inyuma ni run up afite ukuntu ashyanuka umva dore run up. Hey, how you doing, man? You got like paint? Umva ko mbona muri buto hari kumeneka mirangi risohoka hanze irangi riri kumeneka rituruka inyuma umwicanyi dore run up ngararabura run up. Sawa urakoze. Sawa umugabo ahita afunga imodoka ako uyu mugabo mbwira ngo irangi riri kumeneka abona umugabo agira ubwoba irangi risohotse gute mu modoka ese amenye ko kira cyana kiri muri buto gishobora kumuraburiza. Urebe filime abarana na feruje
yumuje icyaka ahita yatsa imodoka vuba vuba, ryarange rihita rimeneka, na telefone y'umwana igwa mu irangi. Katurore yo Casey, telefone iguye mu irangi. Jordan! Yeah. Casey, what's happening, honey? What's happening? Genza biti. Rebe. Casey? Hey. Casey, I need you to say something. Yeza guparikana. Hey, sweetheart. Casey. Casey, kumbe bamuriho. Bamuri haramutse avuze byamurabura. Casey. Oya. Bakinguye umwana kuri toronovisi biranga. Uyayita kupa noneho. Oya ntago yakubye. Ikizemo siransi batanamwumva, yaramyotinze. Ceceka. Yaramyotinze noneho yamenye ubwenge. You did. Reba imisatsi yawe ukuntu yanduje. Uyimenye mirangi. Kigabo cyoboswa n'imisatsi y'uyu mukobwa we. Ngo dore imisatsi yawe ukuntu uyimenye mirangi. Yarikanga. Yarangije kure y'imiti. Gacupa. Adam 16 mugeze. Eya 18. Iyi ni 1 4 2 3. Ntarange turi kubona mu muhanda. Kigabo gifungura hano. Kizano. Umwana wirira. We aho mumeze neza, kumbe run up yakurikiranye. Ariko ko nabonye yirukanka mumeze neza. Run up arashyanuka yamukurikiye. Paint can spilled is all. Irange ryamenetse ahantu hose. Saw the broken light and the paint. Nari nabonye nta n'ikinyoteri kirimo. Nabonaga ari ibintu bidasanzwe n'icyo kureba ibyo ari byo. Yeah. Cya bindi bavuga ngo buri umuturage abijisho rya mugenzi we, run up nibyo yakoze. Umwana bamushizo turunuvisi wibeshye uko pfore nkwica. Yeah, well, yeah. Thanks for alerting me. Gusa wakoze kundabura man. Sure, no worries. Sawa ntaribi. Kano bagashizo turunuvisi nikavuga barakica. Nico iriya turunuvisi ivuze ikora nk'inzibyo. Sawa gusa run up arabona uyu mugabo ibintu bye bidasobanutse. Run up avayo usigaye ahora mu dukote. Hasohoreye uturirimbo bakobwa ngo batatangira kumwandikira ko ngo aririmba neza, usigaye ahora mu dukote. Kinga hano. Rebe. Ariko uriya mugabo nibike ari gupfunyirika muri buto. Run up nk'umuntu leta yavuze ngo buri umwe abijisho rya mugenzi we, reka mamagare polisi ni wamenya izi bari ibimwibariza. Arahamagara. 911. Tarahamagara. Fata telefone n'igitiyo. Rebe. Run up. Telefone baramena. We film. Yeah. Dori nambara. Yeah. Asi. Yeah. Gitiyo. Turashize. Yeah. Ko bigenze. Kure igitiyo. Baramurangiza. Hey, rya cupa ry'imiti yarafite riramenetse. Look what you made me do! Reba ibyo utumye nkora. Arapfuye run up kubera wowe. Run up apfuye kubera uyu mukobwa. Umugabo ahita yikuramo ishati, yihanagura amaraso hano, ayijugunya hano. Rebe. Uyu mugabo arashaka iki? Arashaka iki kuri uyu mwana? Nakubwiye ngo urebe filime witonze. Turi busobanukirwe. Abantu bari hano hanze ni babi. Bagiye mubabona se banzungu. Sike. Maddie, Trace, we need the trace. Mugerageze mukuri iyo telefone. Boulevard. Yeah, but we know that already. Katururi. Akana arakumva ibyo bari kugakorera ariko bari kukanigubanza. Sinzi. Telefone kuyikurura biri kwanga. Iyi ni ya 18. Birasa nkaho ya modoka watubwiraga tuyibonye noneho. Ya modoka turayibonye over. Ya modoka iriho nirangi. Police! Minota 0 bahise bahazenguruka. Ahari ya modoka. Urebe filime. Bana bakura y'imbunda. Pano uyu mujyi wose banakazi biyemeje no gutabara umuturage.
no kumurinda kora muri butu nta kintu kirimo. Get an SID unit here now. Adam 16, what you got? Adam 13 mufite iki? Bagiye. A lot of broken glass. Kigaragara ari ikirore cyamenetse hano. There's a lot of blood. Hari n'amaraso menshi. Kumbe ikigabo cyahise gitwara imodoka ya run up. Ya modoka ya run up niyo cyahise gicikiramo. Sike ikigabo kinini kimeze nk'igisazi we. Kimeze nk'igisazi. Tubana n'abasazi ngiye none narabyiboneye. Ejo ni bavuze ngo abantu ngo batanu ngo umwe ngo hari abafite ikibazo cyo mu mutwe. Barahari. Umugabo hano ameze nk'umusazi. Neza. Mujya mubona n'utwana tubyuka twahaza ibimugi tukamvugaho ubugambo bw'ubunyoma gusa. Mpamvu ntajya mbusubiza n'ubusazi nabwo. Babandi wa wundi umwe muri batanu babavuze. Baba ari abasazi. Nta muntu musubizanya n'abasazi. Ahubwo turabavuza. He switched cars. Ahinduye imodoka. Umwana nongera hamagara. No. Okay, Casey. Ahinduye imodoka yi. And then he threw him in the back of the truck. Ahinduye imodoka ndi muri butu yindi modoka. Afashe uwo muntu amushyira mu modoka n'igiti. How hurt is he? Uwo muntu muri kumwe yakomeretse bingana iki? Yapfuye ranapu. Nanjye bagiye kunshinga. Hano hari n'igiti uyu mwana amenye afite ihungabana ry'igiti. Yabonye igiti yaravuga ngo bagiye kunshinga. Modoka muri misa gute n'umukara. Now what about the tail lights in this car? Iyo modoka rero mbwira amatara yayo y'inyuma nayo twongere tumene irindi tara. Iri tara riri hano ryo rifite icuma ntago warimena ngo rigwe inyuma. Ranapu arakanguka. Ranapu akanguka utangira gukomanga imodoka. Bigenzo biti. Cici kutatwicisha. Ranapu yakangutse asakuza akubitagura imodoka. Turapfuye we. Yesu Kristo. Ranapu yakangutse asakuza. Cana burike yisanga ari muri butu. Ceceka. Ranapu menyera akangutse azingariye kuzimu. Ari kubona umukobwa ahantu hijimye ntaza hariho akubitagura imodoka. Umwicanya parika hano. Umwicanya parika hano. Ceceka ariko batakwica. Parika hano kure turunovisi y'umuginga. Unkubitira imodoka. Ni Ranapu. Urabe. Yawe. Turunovisi y'igihu. Turunovisi. 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 Umwana w'umukobwa areba. Mwicanyi rero nta mikino afite. Sakuzana. Fata umwana w'umukobwa nawe amwice. We. Ndakwinginze winyica. Iyi ni gasopo ya nyuma. Ndakwinginze. Gasopo ya nyuma. Funga imodoka. Kumbe yako n'polisi wigeze yatangiye gupima ibikumwe. Aba forensic barahagera. Ni ibikumwe byasibanganye. Nta kimenyetso geri cy'ibikumwe byo ngo tumenye wari we. He's smart. He wiped it. Azubwenge ibikumwe bye yabihanaguye. Biranye ni wagiye ukora ahantu uzi ko wakoze ibyaho byose guhanaguye ibikumwe. Ukantu tuba twaragiye dutanga ibikumwe n'inshi leta irazi gapima bakahita bamenya aho uri. Sasa yarebye hano. Afande. Ntago ari umunyabwenge cyane. Agent. Glass printed. Ngwino bino birahure nabyo bipime. Bijya birahure rafite by'agacupa. Birabyo ntago wabona umwanya wo bikubihanagura byamenetse. Ngwino bipime. Buriya ngo nta mugizi wa nabi ujye urukuntu asiga ikimenyetso inyuma nuko mutareba neza. Dore imodoka mu nzira irakomeje. Iri kwerekera. Umwana n'ubu telefone ntago bari kuyitrackinga ngo bamenye ahari. The trace, Maddie. Just keep her on the line. We komeza ugume ku murongo. Casey, what's happening? Casey bigenze bite hani? Yishe Ranapu. Ranapu yakagutse avuza induru bahita bamwica. Aramwishe. Ni amakosa yanjye. Umva hano hari abantu benshi biteguye kugutabara. Dufashe tumenye aho uri. No, it's not your fault. Kuba Ranapu ntago ari amakosa yawe. Sweetheart. Wikwirenganya. Ndagira ngo yumve. Rimwe na rimwe. We all get ourselves in situations. Twese ari gihe twisanga muri situation. Okay. Tudafite control yo kuba twayihindura. But it doesn't mean that that's ibintu bibi bikaba. Okay. Ariko bidasobanuye ko ari amakosa yawe, sibyo? I'm here. Ndi hano. Iki kiganiro muri kukirecordinga twagiranye. Yes, we do. Yego tuba twatangiye gukuri coding ugihamagara.
just want to leave my family. Nubundi bagiye kunyica basi reka nsigira ubutumwa famiye yanjye muzampera famiye yanjye. Baby, we're gonna find you. Oya turaza kukubona tugutabara isi ngombwa usiga ubutumwa. Umva mu isegonda nsiga ubutumwa ndamutse mfuye wazanyumvishiriza famiye. Mama. Umwana w'umukobwa. You were always the perfect mama iteka wambereye mama mwiza. Wampaye buri kimwe nifuzaga mama. Umwana ari gusigira ubutumwa nyine. Ndagukunda. Nubwo mpfuye uzamenye ko nagukunda. Ndagukunda cyane. Kesi. I promise you. Ndagusezeranya. Your mother again. Mama wawe muzongera mubonane. Please don't ever forget me. Mama ntuzigera unyibagirwa ari kwandikira cyangwa se ari gusigira ubutumwa nyina. Ku buryo nyine nubwo yapfa bano bapolisi bazafata ubutumwa bakabusigira famiye ye. Nibyo nashakaga kubwira mama wanjye. Ko mukunda ntazanyibagirwa. Okay. Okay sweetheart. Okay, sweetheart. Okay sweetheart. Umwana bisaba muvugishe neza umuntu wapanitse nkuko bano baba bafite psychology iri hejuru. Told me you were a fighter, remember? Uri kumbwira kuri indwanyi? Yes, we're fighters. Turi indwanyi nje nawe. Turi Capricorn. Ba Capricorn. Right now, we're gonna fight. Uzicyo tugiye gukora tugiye kurwana. Abantu batangiye no kurira hariya. We're gonna fight. Tugiye guhangana. Turwane n'ubuzima mpaka tubayeho. Hey, good girl. Sibyo umwana mwiza. Need you to do. Cyo nshaka gukora. In that man's pocket. Uwo mugabo wagupfira iruhande witwa Ranap tangira umusake. Uya nago nasaka umurambo. Uya gusaka imirambo byahozeho. Need to know who that man is. Nabarara barabikora impanuka ibaye. Man is. Nuramuka usatse uwo mugabo tukamenya amazina ye. Biradufasha kuba twamenya amazina ye, tumenye n'imodoka ye. Bitworohere kuba twamenya iyo modoka iri kujya hisa gute. Yitwa Alan Denado. Good girl. Koze neza. You are a rock star. Ewa uri rockstar kabisa urahatwitse. All units, kidnapping project. Unit zose. Conducted at Fashion Plaza Mall. PR still online, but now in a... Umuntu mpamagaye ukiri ku murongo. Imodoka ya y'umuntu bashimu y'umuntu wamupfira iruhande witwa Ranap. Imodoka y'umukara bavuga ubwoko bwayo nahiri kwerekeza n'iki byose. Bano baje gupima ibikumwe bamenye n'ibikumwe byande washimusa umwana w'umukobwa. Bino bikumwe byacu leta ibi bifite iyo mugiye gufata amaranga muntu muri banke mutanga ibikumwe. Sasa umwicenye ari kugenda agatara k'imodoka karaka. Ranap agatara kayiseka k'imodoka ze ntizinywa furu. Star. Just Diddy does it. Bebe. Irebye hirya kakana kagakobwa bashimuse kari kuri televiziyo. Ranap yaje guparika hano. Nako Ranap yapfuye. Ya modoka ya Ranap baje kuyiparika hano. Banywe essence. Uya vayo. 30 and lighted up, I'm putting myself. Sure. Urabizi fata amafaranga ngiye kwisukira essence. Urishyura ukihe essence. Turi kuri gas station. No, there's just music. Kumva imiziki. Tugiye kunywa essence. Go ahead, you're good. Check your... Sawa. It's all right. Sure. Ibyo byose meza bimeze sa. Amavuta arimo. Umuriro utangiye. Usa nk'ushira. Casey. Casey, what's happening, sweetheart? Casey bigenze bite? I think I have an idea. Ndakeka mfite igitekerezo. Mukobwa ngagize igitekerezo. You don't have to do that. Reka ngwanagurira ibirahuri. Ntago tubyishyuza. Oya ibirahure byanjye bihanagura. Aha, ni kuri station za station mu gihe bakabahanagurira ibirahuri. Yo. Baby. Umwana kubitana inyuma mujye mureba filime namwe niba bashimuta mumenye icyo muzakora. Babyeyi mujye muhamagara abana mubwira ati muze murebe filime namwe bana banje niba bashimuta dore rukeri yarabitweretse. Nta kintu mba narabazani. Umwana amennye inyuma. Yo. Kana kavuye kari gupepera umusaza uri arebe. Yo. Rebe. Kigabo kirano kiri kunywa gafuru tanka. Menya kigiye ahantu kuri. Sasu yarebye kuri televiziyo nta kindi kiri gucaho. Ni wa mwana w'umukobwa ngo bashimuse witwa Cassie Wilson. Mumfasha we! Munabare we! Musenyeri station arabibona. Munabare nashimuswe. Uyu ni nzungu. Munabare. Yarabyumva. Mumfashe. Muzarabibona. Modoka yarayiboroka. Open the door. Kingura umuryango. Kigaye modoka kirayiboroka.
Muzarabona mushigaye mushimuta abana. Muzakureho icyuma dutwatumwa tw'amafuti. Tutahata n'ibirayi. Zava yaza kingurira umwana w'umukobwa mutabare. Rebe. Kana kari hano. Mene sansa mu maso. Sansa mu maso. Sansa umubiri wose. Ne film kurayo burike yihuse cyane. Arahatwika. Arahatwika. Yarahatwitse. Yeah. Muze warugerageje gutabara na warishwe. Bimeze bite? Yeah. Katururi. Umwana arongera. Do. Just keep killing people. Motherfucker. Agakobwa uri gutuma nkomeza nica abantu bamukubise igipfunsa itasinzira. Imba tanapfuye. Imba tanapfuye. Igikumwe hano cyuri yamwicanyi baragisikaninze bamenye ni muntu ki. That is him. Adam 16 umwicanyi wacu tubonye ibikumwe bye. Michael Lewis Foster niwe mugizi wana bituri guhiga. Uyu mugabo bisa nkaho nta cyaha nta record imba afite muri polisi ni yafunzwe ntiyagize ate. Sura ye nayivayo. Yari hano. Dore isura y'umwicanyi. Umubonye ari guseka wagira ngo ni umuntu muzima, ni umugabo uri seriye. Bano bagamubona babana beza. Uwo mugabo bakimara kubona isura ye n'ibimuranga. Feri ya mbere ni mu rugo iwa hatuye. Bahita bahabona muri system. Na hano twese baba dufite rega hano dutuye. Bacikirahe. Bakimenya amazina yawe aho utuye ni vuba muri system biba birimo. Police, don't move. Polisi nuva uri kigabo gifite umugore n'abana. Uri umugore we? Hey, talk to me. Bwarangiye yego ntu umugore nago mubona abana. Umugabo wanje ari he? Where he is, man. Ahubwo we turakubaza umugabo ari he? Okay, we need your help. Dukeneye ubufasha bwawe birihutira. Your husband right now. Umugabo ari he none? Where does he? Yagiye mu kazi akorera he? Umugabo wanje akorera Brent Fister Medical Center. Okay, what time did he leave here this morning? Yafuye hano sanga Philips ngwino urebe hano. What the hell is this about? Ibice bijya mbere mu mafite ubwoba polisi namuteye n'imbunda. Ma'am, Madam, I don't want to hear this in front of your kids. Ibyo dushaka kubwira ntago dushaka kubikubwirira imbere y'abana bawe by'umugabo yakoze. Burn victim. Some guy doused an attendant at a gas station, lit him up. Umva imodoka yarana puba yibonye ahantu kuri station kandi umuntu akora kuri station umupompiste baramutwitse. Ahita bazamuka mu nzu y'umwicanyi. Foster's office. Torofisi yuri yamwicanyi Foster. Uri yamwicanyi washimusa afite aka office mu rugo. Kind of look like our PR. Karakana k'agakobwa neza kamanitse hano amafoto yako neza kenda gusa nkuriya bashimusa imisatsi y'umweru k'akazungu. Nta mafoto amanitse hano. Muri office yuri yamwicanyi hamanitsemo ifoto y'umukobwa usa nk'uri uri muri boto. Hano handitseho utugambo tuvuga ati mushiki wanjye sinari nzi ko wagenda kuriya cyangwa se wapfa kuriya. Attack 43, please. Katururi. Attack 43. Attack 43. Pierre aracyari ku murongo ariko ntago ari kuvuga. I don't know yet. Hari amakuru mfitiye wapi? Bebe mwicanyi dore hazanye umukobwa amuzanye mu mashyamba. Muzanye mu mashyamba. Ni umugabo muzima utuye mu rugo rwiza ufite umugore n'abana babiri. Kuburyo uvuga turiya mugabo ari seri yarubatse ahubwo mugasanga murakeka za nsoresore zirirwa zisindiye ziriya ntari biryazo. Yabi papa do uyarebye mu mufuka w'umukobwa abonamo telefone turashize. Arebye telefone abona umukobwa amaze isana igicamagara. Jordan we ndacyari hano kasi ceceka. Abona umukobwa yamuteje leta ishyira telefone ku gutwi. Ceceka yari kubumva. Umukobwa yari yahamagaye kare. Uyu mwicanyi ifoto yarayireba n'amazina ye n'ibimuranga n'ahatuye byose barabifite kuri polisi. Yagira ubwoba. Binora ceceka. Michael izina ry'umwicanyi ibaze kuba uri umwicanyi uzi ko nta muntu wakubonye ushimuta ukumva polisi guhamagaye mu izina Michael Nico arikanga. The police know who you are, my polisi zi uriwe Michael Foster we turakuzi.
at your house right now with your family. Ubu tuvugana famille yawe iri kumwe na polisi ni wawe twahageze n'abana n'umugore. Ninde tuvugana? Mabuje ari kumva. This is 911 emergency. Ni 911 and we've got nimero ya polisi. Ibikumwe byawe twabikuye ahabereye icyaha bivuze ngo dufite n'ibindi byatugushinja. Amahitamo yonyine ufite ni ukuza kuri polisi ukifungisha. Karaba ko wagabanirizwa igihano. Michael, listen to me. Ndagira ngo nyumve. Telefone na nubu ntibari kuyikurura ngize. Hurt that little girl. Uwo mwana w'umukobwa ntumubabaze. Ntumuhemukire. Do not hurt that. Uwo mwana w'umukobwa ntumugirire nabi. Muri kagende. You don't have to do this. Bino ntago ari ngombwa ubikore. Ntago ufite kubikora. It's already done. Byabaye kare byarangije kuba. It's already done. Yahise yibuka na wa mwicanyi wigeze kwica kana k'agakobwa kamwemeze nkawe ariwe karaburije. Nawe yaramubwiye ngo yikwica umwana. Umwicanyi arabubwira ngo nubundi byarangiye. Neza iri jambo n'ijwi rivuze rimeze nka rya rindi ry'umwicanyi w'ubushize. Nyagasani. Yahise abitekereza. Uyu mwicanyi ushimusa uyu mukobwa neza neza ameze nkaho ndi washimusa ubushize. Yahise ahaguruka. Avayo. Foster. Michael Foster uyu mwicanyi. The same man that killed Leah Templeton. Ni nawe mwicanyi wishere ya Templeton. The same man. Niwe mugabo umwe. Same man. Ni umugabo umwe niwe mwicanyi umwe wishe na kakana k'agakobwa ubushize naraburije. Ni umwicanyi umwe. Ahise abyumva. Adam 16, we lost the trace. Adam 16. Ping was off the tower and telefone ivuyeho mugerageze. Telefone buri ahitwa Santa Carita. Sasa yarebye ifoto imanitse hano. Look, just tell me where you think he may have taken her. There is no. Umugabo wawe yabajyanye he uriya mwana umugabo wanjye ntago yakora ibintu nk'ibyo byo gushimuta abana b'abakobwa. You have no. Bya bindi abagore mu bamuzi ngo umugabo wanyu ngo abayagiye mu businzi no mu ndaya. Abo bagabo banyu hari igihe babagiye no kwica abana b'abakobwa cyangwa kubashimuta. Muzi ngo ni buraya babagiyemo nabe nabwo bajana umugore yanari yatse kuvuga ati umugabo wanjye ibyo bintu ntiyabikora n'umwana mwiza no mu mudugudu baramuzi. Right. Have a right to arrest you for. Mata nawe dushatse twagufunga kubwo kubangamira ubutabera. Iyi nzira hagana he imanitse muri ofisi y'umugabo wawe. But where is it? Aho umugabo wanjye yakuriye. Iyo nzu yarahiye imyaka mike ishize. Burn down. Nzu yarahiye. Hey, what about this cottage? Karakazu kandi kari inyuma se gatoya. Behind the house. Karaka inyuma. Ours. Nakacu. What do you mean it's yours? Uravuga iki ngo nakanje? What do you mean? Nyirako ninde? We own it. Nakacu nje n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye amaze iminsi ari kujya kugasura ngakavugurura. Yeah? Umugore yite yikanga. Umugabo amaze iminsi ajya kukavugurura. A girl may die if you don't help. Nutadufasha umwana w'umukobwa arapfa. You don't want that. Kandi ibyo ntago bishaka. That's where it is. Tubwire. Just tell us. Iyi nzu iherereye he? Iyi nzu iherereye he? I'm 16. I need to run a. Twasize amaze kubarangira. Unmarried 25. Umva hano hari plaque y'imodoka ndagira ngo mudufashe muyikurure umenye imodoka ibaruye kuri ibaruye kwitwa Melinda Foster wapfuye n'umwana w'umukobwa wapfuye 1765 Oak Creek. Yaratuye misozi ya Santa Carita Rita Hills. amuhana adresse zindi n'umuhanda n'ibiki. Supervisor of Brent Vista says he left before noon. Adam 16 contact. Adam 16. Commander. Hamagara komanda. Tugiye gukenera umusada n'ubundi butabazi bwose bw'ibanze. Iyo mwicanyi nkuko yateye polisi irahaguruka. Yeah. Foster. That's the same guy that killed Leah Templeton. Uyu mugabo muri guhiga Foster ni nawe wishere ya Templeton. I'm absolutely sure. Urabizi neza ndabizi 100% nabimenye. Careful. Mwirinde rero. Bivuze ngo ni serial killer. Nakubwiye ngo bano ba serial killer bafite ukuntu bica mu buryo bumwe. Simwamubonye ni hasi nabibabwiye. Yakomeje no kuri ifoto y'umwana w'umukobwa wapfuye. Uburyo bamushyinguyemo ahantu bakaza kumutaburura. Wamwicanyi ubushize w'amezi 6 ashize. Police kuri ya nyubako. Barinjira. Rebe binjiye mu nyubako ubona barategereje bumva amakuru avayo. It's empty. Nta kintu kiriyo. Foster nawe ahageze nta n'ikimenyetso cy'umukobwa yuko yahageze. Figured out we were on to him, he never showed. Ikindi namenye ko turi kumuhiga ntago turi buze kumubona. Alright, everyone, let's clear out of here. Mwese mureke tuve hano tugende. Icyo nshaka muri uyu muhanda muhashyira amabariyeri ntihagira imodoka iva kuri uyu musozi cyangwa ihaza mutamenye ni ibiki. Uyu mutkura murya nyirabuja avayo. I know. His name scared him off. Namagawe yamwicanyi mu izina byamuteye ubwoba. Oya.
And he would have discovered. telefone n'ubundi yari yayibonye yaragiye uko. Maddie, the trace confirmed it. No, that's not what happened. Ariko uriya musozi ni wariho niko ibimenyetso bigaragaza. He's going. Turaza gukomeza tumukurikirane. Every single thing exactly. We wakoze ibyo wagombaga gukora, koza akazi neza. And now I want you to go home. Ndagira ngo utaje kuruhuka. Ntago nataha. Quest. Ntago ndi kugusaba, ni itegeko. Closure. You're not going to get it. Ntago nkeneye kugumana utaje kuruhuka. Let them do their. Wakoze uruhare rwawe, reka n'abandi bakora urwabo. So I want you to go home. Uriya mwana w'umukobwa ntago akiri inshingano zawe. Taha nawe wiyiteho. Baba mukeneye kugira ngo aruhuke mu mutwe, n'ejo azakora kandi kazatabare n'abandi. Utabara bibaho umwe bikanga, undi bikanga, ariko ukagira n'abandi benshi ugenda utabara. Niko mu kazi bigenda, nk'uko wunguka ejo ugahomba iki n'iki bibaho. Uko rimwe mbona muri kugura abonema, ubundi nkabona wagira ngo mufite inzoka cyangwa impiri mu mufuka ntimugishaka kwishyura. Iminsi noneho ubukene mfite, naguza abonema ko skoro uri gukinga babiri, mugura abonema rwose, mugerega mujye munamamagara vuga atari koroka iyi nimero yawe n'ubundi wari uduha, mutiriwe munamamagara mutiha amafaranga. Umwana w'umukobwa dore bamuzanye, kimbona message vuga ngo nakiriye, mutiriwe mumpamagara. Umwana w'umukobwa bamuciraho imyenda, dore umwicanyi yasize umugore n'abana mu rugo, ariko ibintu ari gukorera umwana w'umukobwa kandi bafite abana b'abakobwa. Ikintu cya mbere yaje gukora, yaje koza imisatsi y'umukobwa. Bano bicanyi bameze nk'abasazi, yaje koza imisatsi ye. Ibuka na mukobwa twatangiye filime yicana afite imisatsi y'umweru. Ikindi twabonye ko n'umwana w'umukobwa yashimuse ameze nka mushiki we wapfuye. Mu mafoto twabonye muri ofisi ye. Bano bicanyi babifitiye ibintu utamenye mu mutwe wabo. Nabicanyi bica badakeneye amafaranga cyangwa iki. Bameze nk'abari ngo kwirwanaho. Shyiramo imiziki. Baze ko abicanyi nabo bakunda imiziki we. Shane impamvu ntaririmba. Ariko byagorana kubona umwicanyi ukunda filime. Wapi? Filime ni iz'abana beza, ahubwo ibintu by'imiziki nimba ari kubera na Satani mu ijuru yari umuhanzi ngo yararirimbaga we. Abicanyi n'abagizi banaye bakundana b'imiziki, n'abantu beza bakayikunda. Ariko filime ni iz'inyangamugayo gusa. Turi ukuntu kiri kumukorakora, gikora ku misatsi kare kigeze no kumutwe guta imisatsi wayimenye mirangi. Yagasani cyaziritse akana kagakobwa, mukobwa ca hano umugozi amupirize insecticide mu maso we, insecticide mu maso. Umwana w'umukobwa cishene urebe filime insecticide mu maso. Kigabo kiza kwibyiringira hano, mukobwa aza koga mu maso bamutaye insecticide mu maso. Maso ari kiramwumva. Mukobwa cano kinguruki rebe, dore igipfunsi bamukubise cyo kujisha. Mwicanyi yaje. Oh, you're not gonna want to see that. Ibirimo aho ntago ukeneye kubibona. Mwe n'umukobwa ageze hano cyebonye sinzi yikangamo, yikanzemo arahamuka. Nari nakubwiye ngo ibirimo hano ntago ukeneye kubibona. Sinzi byari birimo hariya biteye umwana w'umukobwa ubwoba. Leta zimya amatara yitakinga. Bari biki birimo. Katurure. Hano uri kumva amajwi. Icyo nagusezeranya sweetheart. Kesi ari kumva amajwi recordinze kare yagiye yumva yuriya mwana. Bamubwiye ngo ataye gutabyamunani. Kunda kureba iyi filime. Iyo filime ukunda kureba nanjye niyo nkunda. Ya majwi yagiye avugana na wa mwana ku munwa ni yari kumva. Ubu tuvugana nta telefone umwana agifite. Nje nawe urugamba turaza kururwana. Aribuka amagambo yagiye abwira umwana ati ndagusezeranya ko turi bugufashe. Urugamba nje nawe turaza kururwana. Tangiye kumva amajwi. Abwira cya kigabo ngo ntubabaze uwo mwana. Ntago afite kubikora bino. Cyumva amajwi neza. Cyamusubije ngo byabaye kare, ndabikora se kangahe. Aribuka abwira ikigabo ngo ibyo ntubikore. Hari akantu kari inyuma kameze nk'akari gukubita. Ngo tutu tutu. Urakumvishije? Yongeza ijwi. Muri telefone ubwo avuganaga n'iki kigabo hari akantu kari gukubita kameze nk'akabuye kari gukubita ku cyuma ngo tutu tutu. Muri telefone yavuganye na cya cicanye gifite umukobwa amagambo ya nyuma bavuganye. Hari akantu kakubita ku cyuma ngo tutu
tutum gutyo. Urakumva? 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 Urakumva kuna gaki. Komeza gutekereza n'umupolisi kazi. Bamwe yakora muri office. Umuhanda wa hamwe bakuriye telefone bagasanga igera, bagiye barawubana nta modoka yinjira nta nisuka. Imodoka zose bari kuzisaka. Hey, you got anything? Hari icyo mwabonyera? No, not yet. Wapi? Where are you? Ure. Where else? Hehe handise. Uracyari mu mutiba. Uracyari muri hive niko bahita. Yego. Find her, all right? And we'll find her alive. Mwana turaza kumubona kandi turamubona ari muzima ntugire ikibazo. And hey. You were an all-star tonight. Iri joro wakoze akazi keza. Okay? Sibyo? Oh. Api. I'll call you so we can leave. Ndaza guhamagara nitugira icyo tubona cyatuyobora. Call you then. Move it up! Move it up! Move it up! Je. Katururi. Uyari hano byamwanze mu nda arahaguruka ahita afata imodoka. Wa mugore Jordan byamwanze mu nda arihagurukira. Kubitara na polisi iri kuva kuri wa musozi. Ari kugenda agana kuri wa musozi abapolisi bari kuhava. Wari kujyayo. Abapolisi bari gutaha menya babuze ikimenyetso na kimwe we ari kujyayo. Uriya mwana hano telefone bwa nyuma yikupiye yahababwiye abapolisi bageze baravuga ngo ntacyo twabonye. Yarahageze ahantu polisi ivuga ngo nta kintu yahabonye kanange mpigerere. Uyu mugore menya arambiye kure umutima umuciro ubanza avuga ati abantu bagutabaza ntubatabare. Abana bamagara ati dukeneye ubufasha ukagerageza gutabara nibikunde bamwe bagapfa menya birambiwe. Asigaye aryama kaburi bitotsi ahuza abantu kugutabaza ntubatabare. Bamwe bakaba bashobora no kubipfiramo abandi baragiye babipfiramo. Ni ikibazo. Rebe. Nyo. Zano. Rebe. Rebye hano aza gusaka mu bintu biri muri iyi nzu. Ari ibintu by'ibiga, ibintu bimeze nk'aho ari imiti, bicupa by'imiti. Komeza kwitegereza. Abona ifoto y'umwana w'umukobwa, mushiki wa cya kigabo twabonye, wamwicanye amafoto yari yaramanitse mu nzu ye. Arayabona. Ngo ni inzu bakuriyemo kera babagamo iwabo we na mushiki we na famiye. Nta muntu ukibamo. Arebye amafoto arayabona hano. Ya wamwicanye akiri muto na mushiki we. Arayabona amafoto ya wamwicanye we na mushiki we bakiri bato. Mushiki we neza yasaga nk'abari abantu uri wamwicanye ari kwica. Imisatsi y'umweru neza benda kumera kimwe. Hari umupolisi wabivuze. Mushiki uri yamwicanye yice kugezero arwara kanseri. Uyarabibona. Ibimenyetso nyine so ubibona se umusatsi urapfuka. Gasaza kigakomeza kumurwaza ariko uriya waje kuba umwicanye. Umusaza yakomeje kumurwaza. Imisatsi yaje gufuka. Umusaza yakomeza kumurwaza. Yageze hano hari ifoto yabonye arikanga. Umwicanyi yajyaga asomana na mushiki we. Bivuze ngo haranashyaga. Biriya ni iki? Vayo. Yumva kakano. Arakumva. Kakabaye yumvaga muri telefone. Kameze nk'akantu kari gukubita ku cyuma. Cyangwa ibyuma biri gukondanyaho. Yakumvisha muri telefone y'umwicanyi. Arakumva.
akurikira iryo jwi ry'ako kabuye, ararikurikira. Rebe rebe filime kurikije ahantu akabuye kari, abona na ya telefone y'umwana aho bayimeneye, uvuze ngo umwicanyi afite umukobwa hano. Rebye hano hari icyo yabonye. Afunguye gutya, hasi harimo indaki, harimo n'urwego. Telefone atarahamagara polisi ihita imeneka. Rebe yo yumva ikintu numva imbere. Yumva amajwi, telefone yamenetse, yumva amajwi. Komeza imbere bucece, yibwira uyu mwana ati urugamba turarurwanana, menya arambiwe. Urebe vayo jazana muri cicanyi gifite indake kibamo kiciramo abantu. Umugore n'umwana ngo kiba cyababwiye ngo kigiye ngo kurenuveranga ahantu ngo inzu y'iwabo ngiki kigiye kwica abantu. Gasanga umugore yarakenga umugabo wanjye yaraye mu ndaya mu nzoga, kumva umugabo warara yica abantu. Inzoga se yazikure ako ugira Imana ukajya ubona atashye yisindi ujye ushima Imana. Hari igihe bazakugoba kubwire ngo yica abantu wumirwe, usenga uvuga ati Imana ijye imfasha arayinywera basi ka American gin na ka United gin. Se mwamenye ko NBG yabazaniye noneho gin yitwa ingwe. Bantu mwamwe United gin, uruganda rukora United gin rwabazaniye ingwe mu mujyi. Mbaza ngo brand ambassador w'ingwe ninde? Ni Kadafi. Ejo mu gitondo nujya kugura ko uzagenda ubaza ati ndashaka ingwe. Wumva ukuntu ingwe imeze aho uri hose mu gihugu. Ingwe iriyo, usome ku ngwe wumve. Mwicenyerera ariko nta kintu numva. Mwicenye ifite igitandano cyuzuye amaraso ya kera, yumiye ku gikuta na yumiye ku buriri. Ubona kaza kareba kababara ameze nk'aho ari umuntu wapfiriye hano, aba ameze nk'uri kwibuka nimba ari wa mushikiwe. Mwicenye cyumba cyuzuye amaraso, wa mupolisi kazi ni hari
kuri bano hari igipupe cyambaye nk'umusatsi. Uyarebye umusatsi abona ni umusatsi w'umuntu, kumwe umuntu bamuca uruhanga no hejuru umusatsi bakawukuramo. Nyagasani, nk'umuntu aca umusatsi akawuca, kiraza kikiyumuriza umusatsi w'abantu cyawuciriye neza mu ruhanga kikawubika. Nyagasani, uyu mugabo n'umwicanyi. Bano basiriyo kira bameze nk'abafite uburwayi mu mutwe. Nyagasani. No. 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 Oya. No. Oya. No. Aza muri firigo harimo imisatsi y'abakobwa benshi agenda yicuye arayibonera kibika muri firigo. Abakobwa basa nka mushiki wacyo kiragenda kikabakata imisatsi uruhanga nyine no cyose bakacyomora kikaza kikabika muri firigo. Nimba kibe je. Ni filime. Wamubona mu muhanda ukagira ngo ni umuntu kumbagira ahantu ajya. Kiza kwihumuriza imyenda ya mushiki wacyo wapfuye. Mon bebe sister. Umugore yitsimbyano kiri kwihumuriza imyenda. Yeah. Kica abantu kikabakuraho imisatsi. Bicanyi bari hano hanze ni benshi, mwirinde. George, hey, we found the Lincoln. We ya modoka turayibonye ye. Yayitaye mu ishyamba, ya modoka irimo umurambo nyine we. Nta kimenyetso cy'umukobwa hari ku murambo wa Rana Po turawubonye. Turakomeza tubamenyesha. Ni police. Yeah. Rebe, turi umukobwa hano cyamuziriki. Kiza ku mwana w'umukobwa. Ubuke kigeze kumbwira kare ngo guta imisatsi yawe wayandusha menye uko cyashana yo kuyica. Please just kill me. Basi nyica bive mu nzira. Uva umukobwa. Please just kill me. Basi nyica. Kuki utanyica ngo bive mu nzira? Hair needs a healthy blood flow. Imisatsi yenda yikeneye. If you're dead. Nupfa. No, please stop. Ndakwinginze gitangira kumukata n'uruhanga kirukatana n'imisatsi. Kirukatana n'imisatsi. Nyagasani, mbabare ariko sinshobora. N'uruhanga kirarukata n'igihorihori kikazamura n'imisatsi. Mbabarire sina. Je! Ku mutwe. Aramwongera. Fandekazi yarambiwe. Yararambiwe. Bize sawa sweetheart. Bize sawa. Bize sawa. Bize sawa. Jordan? It's Jordan. I'm gonna get you out of here. Okay? Ninje Jordan. Inyuma ye. Kigabo. Barakikira. Hey. Urabe. Kira muniga. Fana y'umukobwa. Fandekazi. Bayano. Kimunywesha nkiri. Kimunywesha nkiri. Nawe ndebere. Kimunywesha nkiri.
Hey! Katururi. Mwana. Uyu watabaye. Mwana aratabaye. Sura arayibase. Baby. Hey! Genda! Genda! Yirukana umwana. Agende. Babyiganira ku rugi. Baby. Hey! Zamukano kiramufata. Hey! Kiramufata atararenga umutaru. Ndetse ndekura. Fata umupolisi kazi. Mugeri ku mutwe. Mu mugongo. Mu mugongo. Hey! Mukobwa gitayemo. Mukasi. Mukobwa yakijombye umukasi. Bebe. Nimwe. Muri wa mwobo. Shot! Quadro! Shoot! Baza kureba. Mana yanjye. Hey! Rebe. Kuri telefone. Hamagare polisi. Buretse wihamagara polisi. Wihamagara polisi. Kana karamubujije. Uyu muntu ntago twabyikurikiranira udahamagaye polisi. Ibi bintu tukabyikurikiranira mu ibanga. Uzikari byo. Tubyikurikiranire. Polisi ari n'ukuntu baraho mugiza nabe n'ukuntu ashaka umwavoka mwiza. Urubanza ugasanga ararutsinze. Mwicanyi yakangutse yisanga. Kangutse yisanga. Abagore babiri bakoze inama. Ntimubyiboneye. None baze ko bakora inama batanavuze. Bamuziritse iminyururu. Ya minyururu bashyiraho siparadara nk'igihumbi. Baramubana. Hano ni waburi Samusoni iminyururu ni wayica. Michael Foster wakabaye wanyumviye kare. Bagore barakaye. Ngo Satani aramanuka agafata isomo. Wakabaye wifungishije kuri polisi ubwo nabikubwira ngo ugifite amahirwe. Oh! You're the operator. Niwe wa mupolisi babandi baba operator bita ba telefone. Nitwe. Nyagasana rumirwa. Thought you'd be taller. Arinzi kuri muremure kumburika gufi. Nukubumva kuri telefone mwitaba. Please get here. Polisi raza ryari buno mwayihamagaye. Polisi? Umvisha ariko ko nabicanyi baba biza ariko avuga ati nubundi nibamfatanishe bazamfunga mbeho nk'abandi cyangwa nanarokoke ntahe. Polisi. Polisi ra. Jewe nzavuga ko nagutorotse. John found me in the woods. Uyu mugore akantora mu ishyamba. Naho weho disappeared. Ko waburi wirengero ntawe uzaho wagiye niko tuzavuga. Why? Kuki? Ntago mwabinkora. Basi mureke bamfunge. Oya. Bamuziritse iminyururu ahantu mu ndake mu buvumo bamurekerayo. Ewana hari urahaborera wicwa n'inzara umurambo kagenda ukabora. Ntago mwabinkora muri abapolisi. Nukuri ntago mwabinkora cyo cyabikoraga abandi. It's already done. Ntago mwabinkora kandi byarangiye rya jambo cyakundaga kuvuga. It's already done. Ngo ntago mwabinkora kandi byabaye birabase kabiri. Nicyo cyajyaga kibibwira abantu kigiye kwica. Nacyo barakishe cyumva uko bimera. Bicanye rero kuva bakuregera n'cyurupfa rwa ngo nzagenda nyine nge kurya ikigori nk'abandi ntaribi. Keretse babambaye nkajya mbarasa. Na filime yacu nuko igenze nge banyita Rocky abanzi nago bangereranya abamenye nago bancedekanyaho. Izi filime uzisanga kuri website bita agasobanuye films.com.
hari n'indi website yaje yishyuza abantu ariko ngo y'umutubuzi ushyiramo ikarita yawe cyangwa nimero ya telefone yawe bakakwiba amafaranga ribi birimo. Website yizewe ni yonyine bita Agasobanuye films.com cyangwa ukaza kuri Instagram ukatwandikira na nimero nazibaye aho hasi utwandikira za WhatsApp cyangwa ukaduhamagaraho. Mpamvu tayo kutunuzwa kongera tubonane hakiri kare tugire batari bagira apo ndi muri ya nzu harasa ni heza kurusha ahandi hantu mwari mwaragiye kuba. Amuntu mubana nanjye mba njyenyine nta muntu tubana. Ubwo urimo urumva nitwihuza bizaba ari sawa cyane. Ni mu ibanga rikomeye cyane. Dore nsigaye ndi n'umupapa wa mugani bundi dange. Tuntu twose ni ukudukora mu ibanga. Nta muntu ushaka ko abimenya. Ubu ngubu niyo nabona icyana kikaza kikambwira ati rero urampa 100 cyangwa mbivuge. Ntayamuha kugira ngo bipfe. Nawe nk'abasaza. Nibyo gute? Ibintu nishoyemo hakiri kare ko nari ngifite igihe cyo kuryoshya. Gukoma se kandi kuryoshya se hari ukunda atari kurya ku ruhande. Buriya akantu ko ku ruhande karyoha kure. Mwibanga nyine rwose nta n'umugabo utabikora ahubwo bitandukanira uburyo babikamo ibanga. Ari mutipe witwa Jimuramuzi. Ntabwo